ngakin mau senang dayo iya kini kejingking kini di senang lailat Ribhoi district kini ani klau hadai idon yeng hida duna yeng bahasa ni nang tap dah tip ke kali kiat kum nomam idon jakayat kalira Pitu para jenga kasabay hinla ready bantus. Okey, pet kete pada kawa. Mentah kini kawa kadang duna umba. Berliur kalak tap lut ya kini kejingking terai. Okay guys, ada buat balik nasi yang and ngan good night kini video ni. Bye, take care, God bless you.